Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Manzo niumania vanene itambe ya serikali kuungamia kuonanua kwa livoti mwana neleno na niwe ni kisese cha utangasi cha BBC nele kukonia kila chakitikie kavindani kama andamano majenzi mwakani muvitu nondo amwe momo wa iweni maovisa mausesei. Manzo nukuwetakana kuungamwa kwa livoti ni wonanio wakana serikali ni jisi kila chaendeye kavindani kau vala wawetakana nimeudhate kwa nikotini nikana livoti su ivikie kuonanua iseseni siya mauvo nikana enende mamanye kila chaendeye inge Manzo ni wadhingilela matambia la mailete kwose wa ala onde makoniwe na uwani usu wa Kenyamu. Angelina Mose ni watumbanisha mauvo itina wa serikali kwa Islamu vyao wamekumuka nile kuungamia kuona ni kwa livoti mwanya na ile kuona nesiko ile si akitikie mwaini wadhanza tu mwaka ni muvitu kavindani kama andamano mamwe kama Gen-Z mailana na finance bill ya mwaka wa ngilili miongoli na inya Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Manzo ni wawetakana oti wailu kuanana na katiba awetakana enenzi ya serikali kuleana na ugo kali ni ile ugo ulawezi wanekala mu Kenya kana matuko miongoli na 5 mwai wadhandatu mwaka mubetu andu majensi ni mafami ya mbunge na aingi momo awa na documentary la yesa obetwe ilani kindu chae katika news sionthe cia Kenya pe andu meuleana nayo na serikali ni ungamiza documentary isu itilika kana ikiwa ma television ine enda kwa serikali ungamisie kinyume na sheria kana maina ate ya miao undu ya ile takwendo ile. Manzo ni wawetakana nema kufikia kudhache kwani kotini nikana isesisi ya mauvo vikie kunengwa ifiso ya kuona ni alivoti nikana enenthi ma Kenya mavikie kumanya kicha endeye akondu wau nito ikotini wethe kana documentary su ni yatikelwa kulingana na article 35 ya katiba ka Kenya la ya kila mundu ena luuza wa kukwata uvo wonthe ulawalite kumuvikia na kondo kiali ta kuungamwa mitandao ni ma television ni ma radio ni ko tumemene ona simone documentary su yali ta kwekwa ikathiu kana kenda andu onthe ulwanthi makamana ni chao cheki Kenya na Kenya maililikania na kenda tuyumbane pio undu batonyeka ndikuli andu mamuika ala ingi moni moaiwe na ngi maumia mayumbane pio andu mamuika ala matialite Mose kivande nundu ni chamana yu na matizi waka Mose kura na kenda moke kwenu cha serikali ino inutumia andu na inete kuwatia katiba ingine wakuli ala ondhe makonetu na siko isi ya uwani wa Kenyamu mavikie kuoso wa matambi ala mailite makimiyau vala ingi wa makuli enenthi kuyumbani undu vailete kusenze utongoi ula wivo usakuwa nini munene wa mwaka wa ngilili miongoli na muonza enenda kwa siya nye mwene ni nateteye andu ingi ala makwatiwa vinda yu kana makwata ndu wa kitumike uu kwena mulolongo 4 wala ele nitakwatie meku angele mataoneka mochari ya ilobi yena siana maana thandatu itese wani siao ono muthisi bau na kotini na serikali na ndete kotini yiche mesu theka kotini alea na kondo utu asia mundu wondola waye na ndete na kumanda paloi na kana serikali ni homesi ando ingi hospitali munde ama mathangwa na isasi ange maumea muongo na tenda kwa sia ni kindu kithuku muno nda opetukandu wa mea ya Kenya na mea ya nthi yonthe na ndiasia kana andu ala maosikie na kindu kiu cha kuwa na kuabductiana sito mali tautoa wa koti munene wa Hague kilivota vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose.